मैम हानि मुक्तदा तरामुक्तरी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की ngasi tawgadoi nipan suba saruk oramani adu ade suba saruk fawbada khoi exercise number 5.5 oramani madu question 11 paw tawri bun tawani madu question 11 ge makha tabaduna ngasi gi part sida tawse kaigumba video sina yam sangoi dabu itaraga di khoi gi mamang hujiki part number 7 da di yawgidaba 1 dagi 11 fawbada ko question khara amuk select tawraga amuk hot pa yaba yengsebuko adu yangsi hojik question number 12 tagi makha tabada kari karam dwa kamai hot kadaki habado hojik khangkaseba yani ko sa hojik question number 12 si PDC ki bana pari se question number 12 tagi 15 bawu se dy by kana dx putu sin man haris yengse du khoi method ani lei habani lo kare tham lo bamaga exponent di e the power or the thambagi mong da tawbama ado ekoi sigi onadi anama dam ai sta so ado sida aina logarithm loge taraga di function ani samni mong le na u na x to the power y dagi b dana y to the power x tawraga let tawraga hotpido ado tawdeni ado ai onadi masina di tawra yang masi kitang sange ba ko je on du by dx db by dx ana puthu ka lei doine ba ado hojik te khoi e to the power x ki mong do adu do lakse bako kamai lakti no hai matam da ko na sigi niom da hai bado e to the power log half sign to si din ka han da si ka han de ko adu e to the power log plus e to the power log si so ti kan ka han de ko y to the power x equal to 1 sida next sigi makata bada to se sigi power sina wang na prok pa haben kari ma power dudi prok si yang power si kana wang prok da gya bada implies e to the power si y si power b y log x plus e to the power se x wang power se x log y equal to 1 ahan bada e to the power log asin ba e to the power log ka hen ge te di matang the car the power is the x to the power y the power x mon the power pi tar log ki mamang dum power na mo na seba masina ani sub step sidagi di ka ba both sides direct derivative da seba yani ko sa do taraga di sitha do ni differentiating both sides with respect to kana x na tha do ni adu di si ko yo e to the power x ke derivative ti e to the power x masamak tai habani तो वो सीधी x नते x नतब मागे अमुहन ना केदोबा डेरिवेटिव प्लस दिस माने e to the power x मसामक तारानी अदुगा सीधी x नतबना मागे अमुहन ना लोगारिथम सॉरी डेरिवेटिव अदुगा कांस्टेंट के डेरिवेटिव ती क्या था है बा 0 sigi makata bada mamang dai na haigi bado sidagi si lakpani adudi sigi mohta direct na sigi bada kai sukai ti haibani makok adu taraga di sigi mohta makok si ira seba next power kana y hojik sidle product rule ni pan ni function ani se product rule pan se bako product rule pan matam da yengse first function y is not first function law se तो तरागा दी derivative of second the log x की derivative क्या तारा 1 by x plus second function log x अमुक थामे सिर्फ second function है next derivative of first y की अमुक अदु दी dy by kana dx second पे क्या लगे को समाना लेकिन ये आएगा क्या first function derivative of second function derivative of first next one the mulak se plus सब माने ये जिके दुका सी जिके महत्ता सी वाला थमसे पर अब इनमें से मतंग लाख बेटा लगे क्या थमसे बस y to the power x सीधा से product rule पान से first function derivative of second second derivative with respect to x ने को होता है इसे अरे ये log y log के derivative 1 by x है अरे ये log x की derivative 1 by x है जब ये 1 ले इसे log x लगते log y अभी जाएगा कि
y si x na khalaga 1 by y la ani aduga y sigi amuk na kadoba dy by kana dx ano bireba matang da plus second function log y second function am khamase aduga derivative of first f ki derivative 1 by thamdra su yani adudi equal to kya 0 hojik sigi dia sigi da yang ko si first function second function first function there sigi derivative lo bukan na sigi si y le na si y ne base x na teba x na khalo ma x na khalo 1 by x tare रे को से अदि खल्ली बुमा गे हम के दोपा डेरिवेटिव हाइप दे नेक्स्ट मशीन अमु सेकंड फंक्शन अमु दोगा डेरिवेटिव ओकना फर्स्ट हैना f की डेरिवेटिव क्या ताबो से 1 ताब याय को से अदि मखा ताब से रेना मु के दोपा मथला गबु यमिना से को अदि हजि जे से dy by dx ani yawe अदि मको ने से फंक्शन न बहन से अदि ताता कोई ब्रैकेट ओपन तौ से यारे को से अदि ब्रैकेट तना ओपन तौ को यंग को सिगा मुक सिगा इंटू तौ से सिगा मुक सिगा तोंगान तोंगान इंटू तौ से यंग को अदि सिगा इंटू तौ मतम दा y by x दुगा x to the power y plus सिगा इंटू तौ से x to the power y ना kana da log x dy by kana dx यारे को से सीधा mo into tawba सीधा mo into tawba next matang da sino mo into tawba se sino mo sida into tawba plus y or actually x by y am le ko x by kya y aduga y the power kya x aduga dy by dx dy by kana dx siga mo siga into tawba se plus y the power x aduga log y equal to kya 0 next sigi matang da de ko dy by dx yaw makai punjila se ba yin ko yamuna aduga yaw da bakai sina thangdok ra se equal to wang mata adu di yongo siga ani se dy by dx ko ni yaw dy by kana dx common out है common out भी सिलो है यदि क्या था हम बता x to power y log x plus सीधे common out दिन में कोई मुझे होगा सीधे मुझे यो सीधे x यो y सी y अमन मथक में y अमन मखानी यदि divide की मोंग ले बिना power खादों में भी है ना कोई हालत भी तुम खंगा लाख पोने से x मसाले जाए को यो y the power x कारण से y अमन divide तो ले दी y the power x minus 1 इंटर खाने मसी हम खंगो सिको से अनोबु कंसेप्ट नते कोई की x to the power n by x to the power n है लगा दी x to the power n minus n है ना कोई power exponent की परा में याव बदले अदे दी सिदा 1 ले बिना x की minus 1 तौरे अदुगा सोने सी कम लाओगे next one बनी उसे कौन तो अन्य से मो थांदोक रसे कोई तो ये वांग बता तो माइनस कोई और रहने का तो डायरेक्ट सीधे हो से माइनस y the x log y सीधे थांदोक सेक्शन दा माइनस सीधे सब माने यो x अन्य जो डिवाइड तो इतना था और दी पावर की फॉर्म दा अब पोसे सॉरी डिवाइड की मोल वाले से पावर और के तरह दी बेस माने मैंने पावर खादों से कुछ सब माने कुछ माइनस 1 लाख से तो दी y thăm से को y di lenga rồi duga x to power y minus 1 x to power y minus 1 sigi na khata ba sidi ai na mo ithok se yare dy by dx ko thoke di si sina sida sat divide to wi bada adum ta jara ne ba yare ko sija ai makhata ye ga mata ma hala ye ke sida sat divide to bada kana phange ba dy by dx ai na pale me se e to the power log x equal to x hai ba concept ni na khoi na logarithm की concept u मोलोगा v मोलोगा hot लगा तो बुत सुके सुकाई दे बा अदुम ता ने बा याय को दे
ꯑꯗꯨꯕꯨ next ꯃꯊꯪ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯣ 12 ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ 15 ꯐꯥꯎꯅꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇꯒ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ 15 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯀꯔꯝꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 15 ꯁꯦ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 13 14 ꯁꯤ 15 सिगा होलिबो मेथड से अदम माने मुसे तोंगान दबे तनती आइदर एक्सपोनेंट द होता मा नत्र कदोबा लोगारिथम द बेस तरो होता मा दम होइदिनी अदो होजिक से मसी एक्सपोनेंट द होले होइसे मरम दि सोमदा फंक्शन पावर का बि वरी कैम यावदेबा एगो से स्माइल तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन 14 मुसे कदोबा बोथ साइड ता लोगारिथम द होता दम याम लाइव ngakneba noi try to yo sida to di mo se question number 13 question 14 try to yo ko hauji aina taking logarithm on kedoba both side the di yengsi ko log xy equal to log e sidagi mo koi log ki product se tonga log ko matam da minus sum only have ni equal to edito x tamuk y tamuk तोंगाना दोगाय थम दोबो मतम सिदा +1 गले नेक्स्ट लोग के इगे थंगना दे नि कैंसिल चक्र क्या ता होएबा x - y ता होए हाय मसी से नखो नदवाइन खम दगसु मादे बसा काली पर हिमांग प्रक्रिया है दाइना x - y लोग क्या ले होए लोग इगे क्या ता बा 1 अदि x - y ता होए मा दमाइ सत्केबा नत्रगा के दोबा लोग का एक्सपोनेंट का थंग हायो ई द लोग का गेरा लोग पे ई थंग गेरा मोय जे कैंसिल तकने है बिग सेंस दम ले अदुमक पाला होलो से यार हौजिकि बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तवसे 1 by x प्लस सिदि x की नत्ते अदुबो x ना खलो 1 by y लाए खलो मागे अमुन कदोबा dy by dx इक्वल टू सितोंगा तोंगा से x की डेरिवेटिव 1 तारे minus dy by kana dx सिदे है आगे dy by dx अनि यावा मेला मकोय जे पुन न बताउ सेबा अदो दि मकोय से सिसुन थागिला से को से minus 9 से plus 1 गनी dy by kana dx कमल लथो ए को दि क्या ले होइसा 1 by y दे से थागिला ए को थागिला कमल लवे plus 1 इक्वल टू y ले minus से थागो कदी 1 by क्या तारे से x सिदगी मखा ताबदि न dy by dx पुथोके है दि केदोबा सी प्रोडक्शन से डिवाइड तोरगा दम फंक्शन सुमाइ तो याम सिंपल होबा क्वेश्चन 15 जिजो अदु यंगसे मतम लेगा दम डेमोरेशन से दम होता ngam ब्राइड दम यंगसे बको अदो हजिसे क्वेश्चन नंबर 15 के मतुंग ताबा खा ताबा ले रिसिंग जिदा करम बल तैयारी करम बता तैयारी के हाबदो वीडियो से को अदु मतुंग दा को वीडियो से हम सांग दबो तारा का दिले होरि बिसिंग को खरगा खंग खगर दम फत यंगसे यानी को सा अदु दी सी क्वेश्चन 15 लेवा नेक्स्ट मथन क्वेश्चन करम यारी हेबी यंगसे को क्वेश्चन नंबर 16 से जो ngasai question number 1 to gibe dai hotu ni masu adu magi ahen bamana f ds 1 putu ayum yawe adu f ds 1 putu ay base masi phat masi ko na tawse nangaga di maram di yam kun khoi na any atopa ga ya khoi gi ade ga madam masi kho se kamai tawi yeng buda rom gyan ta ga do f ds 1 putu uk hai si kai no adu de hore aina matam da ga di ona asi explain taw gi ba ka sukana da bayam kana maru ba pot na te ko क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 18 में से 18 जो नता के मतलब 18 जो है पूरा सभी डिजिटल माई मेथड टू 17 दा है से माना ने सुदम लेके ये से फंक्शन अमी पी है इनटू की मोंगा अदुगा प्रोडक्ट रूप पालगा दगी जगह करेगा मथंग इनटू तंते थुकायरगा ब्रैकेट टू थुकायरगा है तारे को मथंग इनटू तमरगा सिंगल पे में नमो थोगा डेरिवेटिव लव है मना तक लोग सिनगा पुतु है अदु क्वेश्चन नंबर 18 दसु मंगाई फंक्शन अहम ने फंक्शन अहम साइ क्वेश्चन नंबर 1 तो 1 कई है फंक्शन अहम नचा अदु 1 की फंक्शन अहम तो मतम दा अइना हाइगी प्रोडक्ट डबल प्रोडक्ट रूल पाला खत्तु है अदुगा अइना खत्तु कान दि के दबा लोगा आइटम सिनरा होले अदुबु माना क्वेश्चन 18 दा हाइ डबल रिपीटेड प्रोडक्ट रूल डबल प्रोडक्ट रूल हाइ तारे को अदुगा लोगा आइटम अमनक सिनरा होलो सिनेबा अदु क्वेश्चन 18 जुन तौसी को यो क्वेश्चन नंबर 18 हाई से सी उल्लो हाई बनी अदो दे कोन से डेरिवेटिव लगो द पोसा से कोन y है लक्ष्य लसे यानी को रिजल्ट बिलेट y इक्वल टू u v w छानाम बदा लोगारिथम सिने का टेकिंग लोगारिथम ऑन के दोबा बोथ साइड b
log y equal to log से tong lawa di log u log v log w adi pulap tong plus ki mong thambe hai adi both side ka dawba with respect to x ta derivative law se ta ga di 1 by y dy by kana dx man da si x na ta bagi among magi hamong derivative law ni ko equal to so 1 by u du by kana dx man si so 1 by v dv by kana dx plus 1 by w dw by kana dx yung si jadi x na te mata x ne khallaga 1 by u 1 by v 1 by w taraga mai khalli do gi amona derivative dawam bagi method ne bena palis sida ko ko to hidi kana ne ba dy by kana dx ko to ke ji y se into taradra do y la ani 1 by u du by dx plus 1 by v dv by dx plus 1 by w dw by kana dx ado bo si y si kana ne ba u into v into w ne ba ado di si ya u v w di matang into to y no mo into to se si dong into to se si dong matang to hom into to se ba ko si y si kana ne ba u v w ba into to kana u ka kyodra e ta ga di dv kana le ni w ba du by kana dx plus si jo u v w to kana d b ke se sakhane ba u kana yo le w dv by kana dx plus si ka mo si ke to kana si u ne d ne w ne si ne to to w ke se sakhini kana mo le ni u ga b ga the u b dw by kana dx so si ga mana ba under yang so ya ma oi tambai sequence karam badi ai ado bo ni almost mana le men si dei makata equal to hara smain thang ko kai de yare ko sa aduna sina kai method ke ba logai tham lo method next method na man hai double product rule palo sin double product rule mo pala yeng se yare ko repeated product rule hai kara double product rule hai kara yeng se ko dy by kana dx si function amo na khalo sina another amo na khalo so the function ni khatong le brain khalo ita je sina first ni khalo na kari second ni khalo ita ga di first function derivative of kana second ya ila sa plus second function derivative of kana ub si product rule le palis sina first function le derivative of second function ni thame derivative of first ni tawe sigagi ub dw by kana dx plus w sida mi product rule mo pan se sina first ne khalaga sina kari second ne khalaga to taga di जो first function derivative of second plus second function derivative of first ये को सा sida mo product rule pale amu ko se ke do ba product rule pale sina ba ko double product ne pala ke do ba repeated product rule hai so the ub dw by kana dx plus siga musi into tawase w ga u ga dv by kana dx plus siga into tawase d ga w ga du by kana dx sino dum ta jana ne smai to ga question number 17 this is smaina sina mo function do karam no sakta te dana karam function no u na kana no b na kana no w na kana no sakta ti so the general the formula is established over the mo ne question by ti ta wase but question number 17 den ka do pa some function ami product ki mo the pi do product ul pala khot kara natraga logarithm similar khot kara natraga ka do ba ko yi to an into dam ga single polynomial ma tham matung da ne ko sa adu ga madu gi single polynomial do to an derivative lo ga puthok kara apa mo tong sineba 1 2 3 pi do si gi ina 18 bit to the concept ya sumaya na khoina question number 17 da try to yang over ngam ne ngam de kam ne dum haro ngam de ko mo ni lady dum holakke noi thang da ko ni hot na ba lady ne ko sa ngam de ko ni to kam ne de try to da ngam de hai ka lo ana try to se ngam de ngam de ga na to ana mo multiplicate mo se mo pa de ne
यारेको से कोई वीडियो से याम कना सांग जिबो ओइबनेना क्वेश्चन नंबर 6 to tang ai holamgi mamangi part number 7 da yagodawni ado asi gi sa bulai yam kan ni re ko mangi do ado sida holamgi adu ga tai tu nei try to se ko sidi yeng se y equal to ai have to e the power log आएगा x plus 1 by x to the power x e the power log option ba e to the power क्या log सिगी मतुंग द पावर से पान थांग दोक से आबन योसे सिगी पावर काय ना मांग x log of x plus 1 by x plus namang polar से 1 plus 1 by x log x. Next, both sides derivative also with respect to x dy by kana dx masamak tani habni aduga sigi x na tamina magi amuna kadauga derivative ya ko ja next idamu yengse masamak tani habni aduga sigi x na khali magi amuna kadauga derivative ya ko sa adu si makhan ga mutala wala se ko adu mutu chenga da koi si matak si di asman to se masagi dai mutala ga na jan bata si ko si ga mane ya ji khango ba si ga ani si mane si khango ba ya ko sa matang lak ne adu di marak ke ni si mutak ke adu ga si gi mutak si jenge si gi mutak si jenge ba ya ko instead sigi mutu sinjabani x plus 1 by x to the power x hoji kasi product will pass first function sigi derivative log x ki derivative 1 by x habani adu ma di x natte magi amuna kadoba derivative yani ko sa next second function derivative first one tat kaya tham to siyare matak damu yang se plus sigi mota si tham jabane ko duga si product goal first function derivative of second 1 by x masata jare hadi log x lai banena plus second function sigi derivative amonio 1 की derivative 0 constant की derivative में 1 by x की जगह है तो minus 1 by x square था ना यानी को से derivative की मूल्य तो आधो वाला बने को 1 की 0 से है 1 by x की ना minus 1 by x square यानी को से अतः जिससे ये मखासी नाम हो लगा ले रोगे मतलब नहीं तो जिससे सी की derivative तो आधो वाला मूल्य होगा aduga makara yawdibra makara di yawdre lawninga si dum tonga lawa matungda na ko simplify to tho lo ya yare ko sa ai na sun plug kan du no ai ti ha question number 16 ma sum hafilam bani pare do si gi part number 9 su bu se do sen lage matang mapan su pada matang exercise ke muk lak se marak si da na ko na ko de question ai na ho de khara atol de ho de khara du na ko hot ngam da yawa gadi adum comment da haibir o adum hot na batawge adubu harade try to minase try to dana hopiyo harade di na ko hayo na ko hayna bu da mutuni question kara ina thamawri se adu ko la ka try to ro na ko ama ani khatang oraga di tongana na ko dum ai whatsapp ke link da hangbira o aduga ai tongana ko la ka tharake ke mo hangi ba mi sine yam ka di ai ke do ba video ina launa hanga iba question ani na ka hum video ba tongana video mo sian ma ka mu thakala na ba tawge ba yani ko sa adoragadi nasigidi nipan sugo part se matang helu sinjalage mapan sugo part ke dano na minarasi thank you